Seme avelj, vanredna serija. Ješo je čisto jagnje, bez mane, bez mrlje, bez tačke, čisto i blještavo belo. Sa druge strane, bilo kakva fleka pokazuje da je stoka taknuta, to jest da je kontaminirane genetike. Kad kažemo stoka, to je samo uzorak za sve ostale životinjske vrste, najpre, uključujući i čoveka. I to sve ovo što sam rekla možemo proveriti u pismu, ali u knjizi o Enohu. Čisto belo potomstvo najavljuje se prvim belim bikom, Adamom, kod koga je genetski materijal koji dalje treba da se prenese na potomke čist, pa su i potomci bela stoka. Ali glava 86 kaže, iz naravno knjige o Enohu, kaže: imao sam viđenje na odru i vidjeh bika kako izlazi iz zemlje i bik taj bijaše bijeli. A poslije njega izađe tele i zajedno sa njim izađoše dva bika, jedan od njih crni, a drugi riđi. I taj crni bik izbode riđeg, progoneći ga sa zemlje, i poslije toga više nisam mogao vidjeti tog riđeg bika. Ali je crni bik porastao i tele je pošlo za njim. I vidio sam kako od njega izađe mnogo bikova koji su ličili na njega, bili crni, jel? I sledili ga. Ta ista krava prva ode od prvog bika zbog toga da bi pronašla riđeg bika, ali ne nađe ona njega. I molila se velikim plačem za njega i tražila ga. I gledao sam ja dok taj prvi bik, beli, jel, Adam, nije došao do nje i smirio je, i od tada ona više nije mukala. A posle tog bika, jel, belog, rodi ona drugog belog bika i iza njega mnogo bikova i crnih krava. I u snoviđenju svom video sam ja kako bijeli bik na sličan način izraste i postade veliki bijeli bik. I od njega izađe mnogo bijelih bikova sličnih njemu. I počeše oni izvoditi na svijet množinu bijelih bikova sličnih njemu, jednog za drugim veoma mnogo. Znači ovdje imamo isključivo bele bikove od belog bika. Ovom alegorijom rasvetljava se mnogo toga. Pod 1. Metafora boja kojom se obeležava čisto Jahovina tvorevina je belo. Na svet dolaze dva različita, crveni i crni. Crni ubija crvenog. Jasno je ko je crni, Kain, a ko je crveni, Avelj. Zato ga i Eva ne traži, već traži samo ono koji je njeni od Adama, to je riđeg, odnosno crvenog, Avelja. Moguće da upravo odavde žrtveni sistem sa crvenom trogodišnjom junicom, kao žrtvom za očišćenje, vuče svoje korene. Greh je bio 3. dana, 4. dana je osvanuo nov svet, sa suncem koje je počeo da obračunava vreme. Do kraja nedelje je bilo još 3 dana. 3 dana, 3 godine. Crvena junica od 3 godine. Zašto junica, ne junac? O tome kasnije. Međutim, crveni junac je zauvek nestao. Sa njim je nestao i prototip čoveka pre Seta, ako ne računamo Kainovo potomstvo, o čemu ćemo kasnije. Činjenica je da su ova dvojica imala potpuno drugačiju morfologiju tela. Kain i Avelj o njima priča. Samim tim i način razmnožavanja, jer ni malo nije slučajno da nakon 130 godina od smrti Avelja, kada Eva rađa Seta, u Postanak 4.25, ona kaže sledeće: Bog mi dade drugoga sina na mjesto Abela, koga ubi Kain. Te zapravo umjesto drugoga sina treba da stoji drugo seme. Reč drugo, 312, aher, prevodi se i kao drugi, druga žena, drugi čovek, čudno, strano, sledeće, zadržano, ono koje je zadržano. Pa se ovaj stih može prevesti kao: reče ona, Bog mi dade seme drugačijeg čoveka za sina umjesto Avelja kog ubi Kain. Za ovu moju sumnju postoji još jedna indikacija već u sljedećem poglavlju 5.3. Kad je Adamu bilo 130 godina, rodi mu se sin njemu sličan, na njegovu sliku. Nadjenu mu ime Šet. Što znači da ovaj pre toga, odnosno ova dvojica pre toga, nisu. Kain nije Adamu sličan, niti je na njegovu sliku. A to potvrđuje, samo trenutak, genealoško stablo Adama, jer među patrijersima proisteklim od Adama Kaina nema.
Da li je negde pismo precizira čiji je onda Kain? Ne kao što Kain bješe od nečastivoga i zakla brata svoga, i za koji ga uzrok zakla, jer djela njegova bijahu zla, a brata mu pravedna. 1. Jovanova 3.12. Vaš je otac đavo i slasti oca svojega hoćete da činite. On je krvnik ljudski od početka i ne stoji na istini, jer nema istine u njemu. Kad govori laž, svoje govori, jer je laža i otac laži. Jovan 8.44. Dakle, već tada, kod prvog Evinog začeća, imali smo kontaminaciju koja se nastavila, a samo začeće Kaina kao parazitskog blizanca Avelja zapravo je prorečeno rečima tek nedavnog prokletstva. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu. Postanak 3.15, gde zapravo vidimo dva blizanca položena na opačke, jedan u odnosu na drugog u stomaku majke. Da je došlo do kontaminacije ljudske genetike vidimo i u Enohu 85.8, gde Eva nakon rađanja Seta rodi ona drugog belog bika i iza njega mnogo bikova i crnih krava. Dakle, Evino potomstvo ima dve varijante. Bele bikove, što je zasluga oca, Y hromozom, i bele krave, ali i crne krave, što je od njenih X hromozoma. Ovo znači da je ženski gen kontaminiran, jer su bikovi i dalje beli. Potvrdu ovog prostog načela genetike u nasleđivanju prema X, odnosno Y hromozomu vidimo u sledećem stihu 85. poglavlja Enoha. Veliki bijeli bik, i od njega izađe mnogo bijelih bikova sličnih njemu i počeše oni izvoditi na svijet množinu bijelih bikova. Beli bikovi daju isključivo bele bikove. Mužjaci su beli, čisti, netaknuti. Y hromozom je netaknut. Muški potomci su zato oni preko kojih se i računaju patrijarsi, jer je Y hromozom satani nedodirljiv. Razmislite sad zapravo ko vlada Izraelom, gde se forsira da se poreklo i istorija i tradicija računa preko majke, da se ceo rodoslov računa preko majke. Čije je to delo? Ko je ostavio pečat i svoj potpis u takvom običaju? Ovde vidimo elem tačno dve linije nasleđa. Eva koja daje ženske potomke, koja može dati pritom bele krave 50%, to je čistu genetiku, čisti X hromozom, ili crne krave 50%, to je kontaminiranu genetiku. Ovo je samo ženska polovina, to je rezultat ženskog potomstva koje nasleđuje X hromozom od majke. Drugu polovinu sačinjavaju muški potomci koji su svoj netaknuti, blještavo beli Y hromozom nasledili od Adama. Kada sve ovo stavimo u statistiku verovatnoće, ishod onih sa kontaminiranom genetikom je 25% crnih krava. Možda je tu objašnjenje zbog čega žena nikada ne može da bude sveštenik. Upravo zbog genetike. Ovo načelo nasleđivanja po X mitohondrijalnoj, to jest maternalnoj liniji, demaskirano i rečima neprijateljstvo ću staviti između tebe i žene, između roda, to jest X hromozoma tvojega, i roda, to jest X hromozoma njezina, postanak 3.15. Kao što vidimo, Y hromozom je netaknut, jer je Adam izuzet iz ovog rata objavljenog između žene i zmije. Satan je Y hromozom apsolutno nedostupan. I danas se hvale kako su uspeli da potpuno rasklope X hromozom naučnici, struka i vajna, ali na njihov veliki užas i očaj moraju da priznaju da Y nisu ni načeli, niti će. Ko je zadužen za naprasno neočekivano potomstvo koje je drugačije u odnosu na pretke? Ako dobijemo odgovor na ovo pitanje, dobit ćemo i odgovor na pitanje ko je zaslužan za crne krave. Ko je taj koji neopaženo menja genetiku, utičući na razmnožavanje i promene osobina potomaka? Naprasnu pojavu blizanaca Kain, Isa, Ham, Manasa, Perez. Kako rekosmo, samo čisto je sveto seme. Sve što je taknuto naprasno se opegavi, pocrni, zatamni. I to ne samo kao crne krave, kako ih navodi knjiga o Enohu, već i kao flekava stoka, ona sa melaninskom nepravilnošću, to je sa dodatkom farbe, odnosno boje. Da li je moguće da najvažniji element u ovoj priči, to jest reč hromozom, u sebi krije odgovor i to od samog početka? Hroma na grčkom znači boja, soma znači telo, hromozom zapravo u prevodu znači boja tela. Beli bik, crne krave, pegavi, prugasti, flekavi, jarčevi ovnovi.
Kako su Jahovini motivi u pismu uvek dosledni, da na isti način označe istu simboliku, uvek i svuda. Tako su pegavi, flekavi, prugasti i crni uvek osobina onih koji su kontaminirani, koji su opoganjeni i koji su mešani, a znamo da Jah prezive mešavine. I tako sam ja preko pisma došla do istog onog šta hromozom svojom etimologijom i priča i potvrđuje kao nemi svedok, dok i dalje šifrovani Y hromozom, nedodirljiv naučnicima, sa svoje strane pečatira istinu. Pismo potvrđuje analogan opis iz knjige Enohove, koji sa svoje strane rasvetljava trenutak kada su zapravo pali anđeli postali pali, promenivši sebe, ali i čoveči gen. U postanku 31, 11 do 13 navodi se sledeće. Još u snu anđeo Božji mene zovne. Jakove, evo me rekoh, a on nastavi, primijeti dobro da su jarci u stadu što se pare prugasti, mjestimično bijeli, dakle većinom crni, i šareni. Ja sam naime vidio sve što ti je Laban činio. Ja sam Bog koji ti se ukazao u Betelu, gde si uljem pomazao stub, odnosno obelisk, da se zna, i gde si mi učinio zavjet. Sad ustaj i idi iz ove zemlje i vrati se u svoj zavičaj. Jako pre ovoga ženama objašnjava da je nakon decidnog dogovora sa Labanom da u stadu koje mu je dato na čuvanje budu isključivo bele ovce. Isključivo. Da nema ni jedne jedine pegave, flekave, prugaste, na bilo koji način šarene ovce, koze, jarca, ovna. Laban čak 10 puta pokušava da ga prevari. Međutim, nije smeo da izlazi iz okvira već zadatih vrednosti. To će reći sve što je šareno na bilo koji način i u bilo kojoj količini. Pa je tako dogovor menjao žaleći se da šaren nije dovoljno precizno, već da hoće da sva novorođena stoka bude, na primjer, prugasta, drugi put da bude tačkasta, treći put da bude većinski crna, odnosno da bude većinski bela, sa pokojom flekom druge boje. I tako 10 puta. Nijednom, ali baš nijednom nije uspeo, jer se Jakovu na Labanov užas upravo takva stoka kakvo je Laban zadavao i rađala. Pa ipak je vaš otac mene varao, 10 mi je puta plaću mijenjao, ali Bog nije dopuštao da mi nanese štetu. Postanak 31.8. Ako bi on rekao, svaka šarena neka bude tebi za naplatu, onda bi cijelo stado mladilo šarene. Ako bi opet rekao, prugasti neka budu tebi za plaću, onda bi cijelo stado mladilo prugaste. Postanak 31, 7-8. Ovo je proizvod nečeg što nama izgleda kao čista magija. A zapravo je već viđena tehnika onog koji rukovodi razmnožavanjem, blagoslovima dojki i materica. Neko se potrudio da stado potamni nevidljivom intervencijom koja je dala i tekako vidljive rezultate, iako su naoko naskakali beli arčevi i ovnovi. Drugih u stadu nije ni bilo, Laban se za to svojski potrudio da ih sve izdvoji i drži u drugim stadima koje su bile na razini od čak 3 dana putovanja. Jakov je uz tu dobio odgovor, video istinu. Ti arčevi i ovnovi svi odreda bili su šarenog dezena. I to baš onako kakav je zadao Laban više puta, unutar kriterijume šareni. Precizirajući na koji način su šareni prugasti, sa belim flekama, sa tamnim flekama. Upravo ovim opisom, flekavo krzno i crna stoka, lično se predstavio onaj koji je nadležan za nevidljive genetske promene, za hromozomske, to jest farbe tela, to jest kontaminacije vaskulike vrste, to jest anđeo, pali anđeo. To anđeo koji sebe nedvosmisleno predstavlja kao Boga, El Shaddai. A njegova prva ovakva genetska akcija potamnjivanja genoma, crna i flekava stoka, opisana je u 86. poglavlju knjige Enohove. I ponovo vidjeh ja očima svojim dok sam spavao i vidjeh ja nebesa iznad i vidjeh zvijezdu kako pada sa neba i stade ona da jede i napase se među bikovima, odnosno stokom, i poslije toga vidjeh ja velike i crne bikove. I gle, svi oni promijeniše svoje staje i pašnjake i svoju stoku i počeše živjeti jedan sa drugim. I ponovo vidjeh ja u viđenju i pogledah na nebesa. I vidjeh mnogo zvijezda kako se spuštaju i izbacuju sa neba prema toj prvoj zvijezdi. I stadoše one između bikova i te stoke i napasaše se sa njima. I pogledah na njih i gle, sve one ispustiše polne organe kao konji i počeše pokrivati krave od pasmine bikova.
I začeše one sve, izrodiše slonove, kamile i magarce i svi od pasmine bikova su ih se bojali i plašili. Ovde jasno vidimo moć palih anđela da proizvedu mešano potomstvo kroz ubačenu genetiku, nauku izgledajući identično kao vrsta koju kontaminiraju. Znači rade undercover. Prvi pali anđeo bio je i prvi po tome što je genetskim inženjeringom prvi kontaminirao crnom bojom, pod kojim je skriven čitav kontingent osobina. A potom je krenuo napad na kompletan genetski korpus svih vrsta na zemlji. Kada su i ostalih 199 anđela za njim pali na zemlju, pretvarajući se oblikom u ljude, sa konjskim udovima, morali su da uzimaju delove tela životinja, da njima nadoknade ono što ne mogu proizvesti ljudskim Y muškim hromozom, jer im je on zabranjen. Kako bi se ukrštali sa ženama sa čim X hromozomom i ratuje veštački X hromozom ovih serafimskih, to jest zmijskih palih anđela, koji su pozajmili od ostatka živog sveta, to jest životinja. I tako su proizvodili nezamislive i groteskne kombinacije vrsta, zbog kojih je Gospod i poslao poplavu. Znajući sad za ovu prapriču o kravama, nikakvo čudo da ovi demonski zmijski entiteti i dalje, i danas imaju pik na krave koje su predmet još uvek kasapljenja i otpica NLO-a. Jer pali anđeli samo su to i mogli. I sami stvoreni kao tvorevine, oni su bez dara da stvaraju išta novo. Zato su bili prinuđeni da koriste već stvoreno, praveći kolaž i mozaike od onog što je jedini tvorac već napravio, žudeći da mu što pre potpuno kontaminiraju svaku Božju tvorevinu, kako čisto seme Mesije ne bi imalo kuda da prođe i donese spas belim bikovima i belim kravama. Ali Jah je imao na umu pravu osobu za posao. Noja, ljudskog belog anđela, kroz kog je čist duh Božji u telu surfovao nad vodama, dok je za to vreme Tehom, bezdan preadamske vode, opet progutao sav pogani svet, ugušivši poslednji zvuk dubinom i mrakom, spajajući vode na zemlji sa vodama na nebu, ponovo, jer nema ničeg novog pod suncem.